Pozdrav ljudi, moje ime je Sandro, a vi gledate Sandro Games. Gdje sam, samo da ne švenim. Sad. Igramo Fair trojku, dobra jedna igrica, malo je starija, 2011. ja mislim, ali odlično. Sada ćemo se tu rokat svojim majmunima. A mamut si deri. Vidi, već sam nešto pod. A gledaj ovo, kume. Šta ćeš sad? Dobro, ima nisu vas. Ali dobro, nismo ubili. Sranje. Jebote. Umri. Jesam ga digo, sine. Evo još jedna granata, čega se tu sjedne. Evo ti je, sine. Teško igrat ovu igricu, nije baš lagano. Ajde, jesam ga više. Ajde. Ovo nije realno da meni bace granat točno unutra. Ajde, reloadaj više. Usporeno vrijeme malo. Ja mislim, jesmo vrag, ovaj uživ. Evo ga, sad smo ga. Kud me sad ovaj mamut zgađa. Aha, tu si. Sad ću da te bijem. Ufulali ga jednom. Šta mu uradi. Baby, svi sačmo, ma. Brate, smo ga digli. Vidi. Daj, ajde, nije realno da stavno bac, to čekaj, ovo napravimo. Dobra je sačma, zato možeš ga u krugu od 50 metara ubiti. Vidi ih smradovi, opet su se sakrili. Vidi ovo, kako nerealno. Gađu, a vidi ovog smrada. A znači, tako. Sad ću da te bijem. Jesmo ga nožem ubili ljudi. Oj, vidi ovaj jadan nema noge, sačma ga raznala. Baš mi te žao, zaboli me uvo. Mamu vam vašu. Koliko granata imaš u glavu. Ne. Dobro je. Jež odavdje. Hajem preko zida. Ovaj ne može zid preskočiti. Prije da možeš jednu otkne. A ne može. Iste pacovi. Ide brat. Eto. Vidi ugla u ga strefio. Jesi se razli. Ti ja kriv nisam. Vidi opet. Bože mili. Ne volim tako ih rasipat, ne volim. Ajmo u šove malo. Ma daj. Koliko bomba imaš.
Jesmo ovog, dobro. Ljudi, to bi to bilo za ovu epizodu. Ako vam svidjela, ostavite like, share i subscribe. I pozdrav!